America magchi gyap jarong magmele sungsela nyelam Afghanistan ne nyeyön la michir döngü ari charim the. It was a logistical success but a strategic failure. Gödön druba kochobu chung yore wengya thopchu gi the ne chunye re songsong. Afghanistan do ari ma gi jugdom dungje the ya chunye re shen de she gyap mindu. Nimen nishu keji mari dawe kabu sin yore songsong. 20 years, not 20 days. Ari la do magji chi gyap jarong magmele gamyu the ari chozo khome senship shigdo saming ma gi nin songsong. Ari chozo khome senship ter magji chi gyap mele thang thishin yu Asia da kisha khu ge ari magtab ge magmu General Frank McKenzie ni ge sungba shigla Afghanistan ge sado do ari mangmi nyungtha ni do ngapke cham muthu ne sha go be shig togdun chang busungi magji mele se she phuwar My assessment was Afghanistan ge kange sewe tablam shig thyo ge dik thukdabla thiru ari mangmi ni do ngapke ne sumdo ngapke sam ge parshi gyunden sha go gyu nge nani ni do ni shu döndu ne jeship tembu cheb yin sung song magwe McKenzie se she phuna sela Afghanistan do ari mangmi ni do ngapke gyunden sha go gyu nge lobdun phu yin Pengwe la shidong ngapke sha go gyu nani döndu ne nge lobdun phu yin nge ger gi samju re America mangmi chide na na Afghanistan ki shungma tha shungrang dibgyu nyakchi tongzu chungso zungsong Tadar songbe America magbu nambe kamyo tha America sinzi Joe Biden ki kamyo matyu bachasong Dingyo sinzi Joe Biden ki song yubani America mangmi nyungyu shik Afghanistan do sha go ba khong la lobdu phugen da gyuma shugen chungba tenang mindu song yubri Sinzing ki sarku tungju jansa ki sarku bar session asela And if we had kept 2,500 troops Afghanistan do ari mangmi nidong apke shana karante mang to tang gu gyu Taliban da muktab na lo chu gyu ari wa nembe ma su chung gyu sebu re sung de yongzo chide na na lego tupche gyu na sum Sinzi Biden ki utibe ari shung ki Afghanistan do ari wa da ari thunjo Afghan miri maleba nang gyu sheshi nang ne holu shabala America sidun chokwa nige gunju na song la Jigu ringlu la pargu ki ledun the maung ki neda neju the la magun sol tishib na som yes. Does the Taliban Tuminambe kantinang du Afghanistan ki sado ne jigu ringlu ki nyangala khanu nangyu ni taja khakdu chimba magchimili lenkyun som tishin Taliban da jamro chola Afghanistan du jigu ringlu ki jongda da guti jigu nubani taja cheru chimba ya magchimili lenkyun na som Al-Qaeda da ISIS de kachi gengam so ki tane jigu ringlu ki nyuzi dikzu jigu Afghanistan ki saja peju dan tukda mutubni taja shine sikyu chaba magwe McKenzie gongzu shi pyusong finishes any chance at all you might have had of making a stand there.